ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотӣ вақт аст. ин дам манзури шумо аз телевизиони душанбе. дар студия бо хабару гузоришҳои ин соат Сарвинози Нур. дар оғоз сархати хабарҳо. беҳтарин содироткунандагони Тоҷикистон муайян шуданд. маросими қадрдонии ғолибони ин озмун дар шаҳри Душанбе. баргузории шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашадор дар пойтахт, баррасии корҳои анҷомшуда ва вазифагузорӣ барои фаъолияти Минбаъда. Саидалӣ Вализода ва фаъолияти эҷодии ӯ. ташкили ҳамоиш бо чунин унвон дар пойтахт. 11 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар форуми байналмилалии сулҳ ва эътимод ба Туркманистон сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. дар шаҳри Душанбе бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин содироткунандаи Тоҷикистон баргузор гардид. ин озмун таи чанд соли охир бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд аз ҷониби агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад. озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин содироткунандаи Тоҷикистон бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби агентии содироти назди ҳукумати мамлакат дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ташкилу баргузор карда мешавад. тавре дар маросими ҷоизасупории озмун таъкид гардид, ташкил ва баргузории ин чорабинӣ барои расидан ба ташаккули низоми миллии дастгирии содирот, баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ дар бозорҳои хориҷӣ, тақвияти инфрасохтори нақлиётӣ логистикӣ, муаррифии маҳсулоти содиротии ватанӣ ва содироткунандагон, баланд бардоштани мақоми байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун шарики боэътимод дар муносибатҳои иқтисоди хориҷӣ ва дарёфти бозорҳои нави содиротӣ мусоидати ҷиддӣ мекунад. дар замонаи шиддат гирифтани таҳримҳои иқтисодӣ байни кишварҳои абарқудрат, маҳдудкунии содироти номгӯи муайяни маҳсулоти ниёзи аввалия аз ҷониби баъзе кишварҳо, таҳаввулоте дар иқтисоди ҷаҳонӣ идома дошта ва таъсири омилҳои берунӣ ки боиси шикасти занҷирии логистикии мавҷуда ҳангоми табодули молу маҳсулот гардидааст, ташкил ва баргузор намудани ин гуна чорабиниҳо аз омилҳои муҳими дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ ва тақвияти иқтидори содиротӣ арзёбӣ карда шуд. дар ин замина бо мақсади ҳалли мушкилот ва бартараф намудани монеаҳои ҷойдошта аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои дарёфти роҳҳои алтернативии логистикаи нақлиётӣ, аз ҷумла баромадан ба бандарҳои баҳрӣ, ифтитоҳи марказҳои тақсимоти яклохт бо мақсади пешбурд ва мавқеъгирии маҳсулоти ба содирот негарондашудаи ватанӣ ва мавқеъгирии маҳсулоти ба содирот негарондашудаи ватанӣ дар хориҷи кишвар ва бо ҳамин васила зиёд намудани ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ таваҷҷӯҳи афзун дода мешавад. иттилоъ дода шуд ки аз ҷониби агентии содирот феҳристи молу маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзии ватании содиротӣ, субъектҳои содироткунанда ва ширкатҳои нақлиёти автомобилии боркашони байналмилалии ватанӣ ва логистикӣ бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ таҳия ва тасдиқ шуда ба вазорату идораҳои дахлдор ва содироткунандагон барои истифодаи хизматӣ ирсол карда шуданд. баҳри баланд бардоштани мақоми Тоҷикистон ҳамчун шарики боэътимоди фаъолияти иқтисоди хориҷӣ аз ҷониби агентии содирот, портали ягонаи содиротии Тоҷикистон ҳамчун савдои электронӣ таъсис дода шуда, дар он махзани маълумоти маҳсулоти содиротии ватанӣ, феҳристи содироткунандагон, воситаи ҷойгиркунии фармоишҳо ва пешниҳодҳо оид ба таҳвили маҳсулот ҷойгирӣ карда шуда, тавассути портал ба қайдгирии шартномаҳои содиротӣ ва назорати иҷрои онҳо таъмин карда мешавад, ки дар чорабинии имрӯза фаъолияти портали мазкур барои иштирокчиён муаррифӣ карда шуд. ҳамзамон таъкид шуд ки дастгирии фаъолияти истеҳсолкунандагон ва содироткунандагони ватанӣ дар минтақаҳои кишвар, баланд бардоштани иқтидори касбии субъектҳои хоҷагидор барои фаъолияти босамари тиҷоратӣ аз ҷониби агентии содирот, консепсияи ташкили марказҳои дастгирии содирот ва мактаби содирот таҳия гардида, созишномаҳои дахлдор оид ба таъсис ва фаъолияти неҳодҳои мазкур аз ҳисоби маблағгузории грантии Бонки ҷаҳонӣ ба тавсиб расонида шуд. дар вазъияти тантанавӣ, ғолибони озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин содироткунандаи Тоҷикистон бо диплому ҷом ва дигар тӯҳфаҳои таъсиснамудаи дастандаркорон қадрдонӣ шуданд. бунёд намудани корхонаҳои нави истеҳсоли маҳсулоти ба содирот негарондашуда, тавассути ҷорӣ намудани технологияҳои нав, таъсиси ҷойҳои нави корӣ,
استفاده هرچه بیشتر منبع‌های اشیاء خام محلی و کارکرد پوره‌ای آن و در مجموع غنی گرداندن بودجه دولتی و دریافت منبع‌های نوی واردات اسعار خارجی برای معتدل نگاه داشتن سطح تورم در کشور بسیار مهم ارزیابی کرده شد. барои мо кормандони ширкати дӯзандагии Гулистони Душанбе имрӯз ифтихори баланд аст ки ҷоизаи беҳтарин содироткунандаи Тоҷикистон насиби мо гардид. Ин ҷоиза моро барои ба даст овардани натиҷаҳои нав дар ояндаи наздик роҳбаладӣ менамояд ва мо умед дорем ки дар ояндаи наздик мо мавқеи худамонро дар бозорҳои байналмилалӣ устувортар мегардонем. ҳадаф аз ташкилу баргузор намудани озмуни ҷумҳуравии беҳтарин содироткунандаи Тоҷикистон, дарёфти содироткунандагони боэътимод, рушди содирот, тақвияти истеҳсолоти ба содирот нигарондашуда, дуруст ва дақиқ муайян кардани содироткунандагони боэътимод ва дурнамои иқтидорҳои содиротии онҳо мебошад. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъадор дар шаҳри Душанбе баргузор шуд. дар кори он раис ва аъзоёни шӯро иштирок намуда оид ба таъмини иҷрои талаботи стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъаовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 маъруза карданд. гузориш дар ин бора омода гардидааст. нашъамандӣ танҳо мушкилии як кишвар нест. ин масъала имрӯз ба мушкилоти умумиҷаҳонӣ табдил ёфтааст. тоҷикистон аъзои созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ буда барои бунёди ҷомеаи солим чандин созишнома ва протоколҳои ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаро ба имзо расонидааст, то ки доираи ҳамкориҳо бештар шаванд. баҳри пешгирии ноболиғону ҷавонон аз омилҳои номатлуби нашъамандӣ дар пойтахт шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъадор дар шаҳри Душанбе баргузор шуд. дар кори он раиси шӯро, сарпарасти соҳа, муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода ва аъзои он иштирок намуда оид ба таъмини иҷрои талаботи стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъаовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 маъруза карданд. иштирокдорон дар баромади худ масъалаи паст намудани сатҳи нашъамандӣ дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои онро мавриди баррасӣ қарор доданд. боиси таассуф аст ки мушкилоти муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар яке аз хатарҳои ҷиддӣ барои инсоният дар асри 21 боқӣ монда, он барои ба эътидол овардани вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсии давлатҳо ва минтақаҳои алоҳида таҳдид менамояд. ҳамзамон дар раванди ҳамоиш гузориши муовинони раисони ноҳияҳои пойтахт оид ба таъмини иҷрои талаботи стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъаовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 шунида шуда, аъзои шӯро ва шӯроҳои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъаовар дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе вазифадор гардиданд ки дар якҷоягӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ баҳри иҷрои стратегияи мазкур тадбирҳои зарурӣ андешанд. дар ин робита ҷонлок намудани тадбирҳо аз ҷумла пурзур намудани мубориза бо гардиши маводи мухаддир, баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ доир ба хатару оқибатҳои нохуши сироятҳо ва суистеъмол аз маводи нашъаовар, ба роҳ мондани омӯзишҳо миёни аҳолӣ ва пайваста дастгирӣ намудани шахсони бемор ё нашъаманд зарур дониста шуд. иштирокчиёни ҳамоиш ҳамчунин паҳлӯҳои дигари мавзӯъро муҳокима карда, ҷиҳати пешгирӣ аз ин амали хатарнок дар байни ноболиғону ҷавонон ва зиёд намудани шумораи мулоқоту вохӯриҳоро дар ин самт ба масъулин дастури супоришҳои судманд доданд. рӯзи ҳуқуқи инсон ҳамасола дар Тоҷикистон санаи 10 декабр таҷлил мегардад. мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҳафтаи ҳуқуқи инсон дар ин самт чорабиниҳои мухталифро роҳандозӣ менамояд. дар робита ба ин дар шаҳри Душанбе мизи мудаввар баргузор шуда, масоили ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои кӯдак, инчунин таъмини манфиатҳои беҳтарини онҳо ва дигар самтҳои марбут ба кӯдакон натиҷагирӣ карда шуд. аз рафти ин ҳамоиш гузориш омода шудааст. бо мақсади ташвиқу тарғиби дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои кӯдак ва таъмини манфиатҳои беҳтарини онҳо, инчунин натиҷагирӣ аз санҷишу мониторингҳои мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои кӯдакона дар соли 2025 бо ибтикори ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон зери унвони вазъи риояи ҳуқуқу озодӣ ва таъмини манфиатҳои беҳтарини кӯдакон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз натиҷаи фаъолияти мониторингӣ бо иштироки намояндагони мақомоти давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шарикони
کودکان رشد که در سمت کودکان فعالیت میبرند سنه 11 دکبر سال جاری در مهمانخانه خیلتون میزی مدور برگزار شد. در چهاربینی نمایندگان وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان، نمایندگی خزینه کودکان سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان، مسئولین وزارت و کمیته های دخلدار و نمایندگان اتحاد جمعیتی اشتراک و سخنرانی نمودند. در چهاربینی از جمله از سیاست خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان، دستگیری و اقدامات مؤثر دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و مقررات قانونگذاری عمل کننده در سمت حفظ حقوق و آزادی‌ها و تامین منفعت‌های بهترین کودکان تاکید گردید. دستاورد و موفقیت‌های جمهوری در سمت حفظ حقوق و آزادی و تامین منفعت‌های بهترین کودکان که از سیاست انسان دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان سرچشمه می‌گیرد، ادامه داشته در طول سال‌های اخیر به دستاوردهای نظررس نائل گردیده. مساعدت بر رشد کودکان توسط تکمیل قانونگذاری و قبول برنامه‌های فراگیر دولتی نیز ادامه داده شده. سال‌های اخیر با مقصد حفظ حقوق و آزادی‌های کودکان، قانونگذاری، اویله، مهنت، تحصیل، اجتماعی، سلامتی، جنایتی و دیگر ساحه‌ها تغییر و الوه‌ها وارد گردیده. برنامه‌های دولتی قبول و عملی شده ایستادند. همچنین در هفته چهاربینی مسئله‌های همگرایی اجتماعی زنان و کودکان از منطقه‌های جنگ زده برگردانیده شده، حفظ حقوق و آزادی‌های کودکان با قانون در مخالفت بوده، حفظ حقوق و آزادی‌های کودکان در حوزه تأمین حقوق به تحصیل، سلامتی، حفظ اجتماعی، اصلاحات نظام عدالت سودی نسبت به کودکان و تأمین منفعت‌های بهترین کودکان در تاجیکستان مطرح گردیده، اوید به دستاورد، مشکلات و دورنمای ساحه محاکمه‌رانی صورت گرفت. در دایره برنامه دولتی اوید به پیشگیری زورآوری در اویله در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2030 از جانب ریاست کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه‌های پایتخت، بخش‌های کار با زنان اویله، ثبت اسناد حالت شهروندی و دیگر مسئولین کنفرانسی علمی نظریوی در موضوع حیات بدون زورآوری دایر شد. شرح بیشتر در تهیه همکارانمان. با تشبث ریاست کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه جهت تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زورآوری در اویله در دایره معرکه اطلاعاتی 16 روز مبارزه بر ضد زورآوری در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی جمهوریوی کنفرانس علمی نظریوی تحت عنوان حیات بدون زورآوری با اشتراک رهبران واحدهای ساختاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه‌های پایتخت، فعال زنان وزارت و اداره‌های دخلدار، سابقه‌داران، کارمندان شعبه و بخش‌های کار با زنان و اویله برگزار گردید. در کار کنفرانس معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادلزاده و وکالتدار اوید به حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان، مسئولین کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و مسئولین ریاست کار با زنان و اویله اشتراک و سخنرانی نمودند. ذکر باید نمود که معرکه اطلاعاتی مبارزه بر ضد خشونت در تمام کشورها با قرار مخصوص سازمان ملل متحد شروع از سال 1981 هر سال 25 نوامبر آغاز گردیده 10 دکبر انجام یابد و در تاجیکستان همساله همچون 16 روز مبارزه بر ضد زورآوری راه اندازی گردیده. در دایره آن چهاربینی‌های عمومی اطلاعاتی و ترغیباتی تشویقاتی دایر کرده می شود که مقصد از برگزاری چنین چهاربینی‌های عمومی حمایت اویله همچون اساس جمعیت، تنظیم حقوقی مناسبت‌های وابسته به پیشگیری زورآوری در اویله، مساعدت نمودن به تطبیق سیاست دولتی اوید به پیشگیری زورآوری در اویله، تشکل وضع طاقت‌ناپذیر جامعه نسبت به زورآوری در اویله، آشکار پیشگیری و برطرف سازی زورآوری در اویله، مساعدت به بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، حمایت حقوق و آزادی‌های هر یک شخص و بالا بردن معرفت حقوقی اعضای جامعه محسوب می‌یابد. چهاربینی مذکور با مقصد در عمل تطبیق نمودن سیاست دولتی اوید به حقوق اویله، بلند برداشتن سطح مدنیت حقوقی جوانان، در نهاد نکاح شوندگان، ترنم ارزش‌های عالی اویله، تربیت جوانان در روحیه و تنظیم همپرستی، پیشگیری عامل‌های نامطلوب و خشونت اویلوی روانه کرده شده است. در انجام بر چند از متخصصان ساحه و فعالان سپاسنامه‌های ریاست کار با زنان و اویله شهر دوشنبه در وضعیت تنتنوی تقدیم کرده شد. آموزش و آگاهسازی محافظت جامعه از تروریسم و افراطگرایی زیر چنین عنوان در دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در همکاری با تشبث لیسه کسبی خدمت و توریسم شهر دوشنبه همایش دایر گردید. گزارش همکارانمان در این باره.
ҳамоиши сиёсии назаравӣ бо иштироки намояндагони донишгоҳи байналмилалии саёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, Литсеи касбии хизмат ва туризми шаҳри Душанбе меҳмонон аз сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ доир гардид. ҳамоиш бо ҳадафи огоҳсозӣ, тақвияти ҳамкорӣ ва таҳкими иқдомоти амалии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти пешгирӣ ва мубориза бо ҳама гуна зуҳуроти террористию ифротгароӣ баргузор шуд. Дар оғози ҳамоиш зикр гардид ки стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2021-2025 яке аз ҳуҷҷатҳои муҳими давлатӣ ба шумор рафта, татбиқи муваффақонаи он аз ҳамкории зидди тамоми сохторҳои давлатӣ, аҳли зиё, ҷавонон ва ҷомеаи шаҳрвандӣ вобаста аст. Терроризм ва ифротгароӣ имрӯз ба амнияту суботи ҷаҳонӣ хатари ҷиддӣ эҷод намуда, муҳофизати ҷомеа аз ин падидаҳо танҳо бо роҳҳои омӯзиш, баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ, тарбияву огоҳсозии ҷавонон ва рушди тафаккури миллӣ имконпазир мебошад. мубориза бо терроризму экстремизм вазифаи танҳо ниҳодҳои қудратӣ нест, балки вазифаи ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. бо бораи том гуфта метавонем ки мо низ дар мубориза бо ин вабои аср саҳмгузор мебошем. зимни муҳокимаҳо андешаҳои муфид дар бораи роҳҳои таҳкими ҳамкорӣ миёни муассисаҳо, воситаҳои ахборӣ омма, фаъолони ҷамъиятӣ ва мақомот пешниҳод гардида, зарурати ба роҳ мондани чорабиниҳои мунтазам, семинарҳо, омӯзишҳо, мулоқотҳо ва барномаҳои тарғиботӣ таъкид карда шуд. қабули тавсияҳо ва нақшҳои мушаххас ки дар ҷараёни ҳамоиш таҳия гардиданд барои густариши корҳои тарғиботӣ, пешгирӣ аз таъсири равиҳои ифротӣ, ҳимояи зеҳнии ҷавонон ва пойдории ҷомеа мусоидат хоҳад кард. имрӯзҳо ба муносибати 31-умин солгарди таъсисёбии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ташкилоту муассисаҳои гуногун баргузории чорабиниҳои ҷашнӣ идома доранд. чунин як ҳамоиши тантанавӣ дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон низ доир гардид. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. дар ташкилоти ибтидоии тарбияи ҷисмонии донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ҷиҳати татбиқи нақшачорабиниҳои Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе ба муносибати 31-солагии рӯзи таъсисёбии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон маҷлиси тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур роҳбарияти донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Мумин Раҳимов, масъулини Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни баромади масъулин қайд гардид ки ҳизби халқии демократии Тоҷикистон 31 сол аст ки дар фазои сиёсии кишвар фаъолият дошта, ҳадафи асосии он рушди устувори иқтисодӣ ва таъмини зиндагии шоистаи мардум ба шумор меравад. маҳз фаъолияти пурсамар миёни халқ ва такя ба ин нерӯи қавӣ ҳизби халқии демократии Тоҷикистонро ба ҳизби пешсафу фаъол табдил дода, ин ҳамбастагиву иттиҳод пояҳои ваҳдати миллиро устувор месозад. аз ин рӯ моро зарур аст то ба сарҷамъиву якдилӣ ва ҳамраҳӣ баҳри амалисозии ҳадафҳои бунёдкорона ва созандаи ҳизби мазкур камари ҳиммат бандем. афзудан дар идомаи чорабинӣ ширкатдорони он ҳизби халқии демократии Тоҷикистон давоми 31 соли фаъолият ба ниҳоди муқтадири сиёсӣ табдил ёфта, дар сафҳои худ ҳазорон нафар нерӯҳои солимии ҷомеаро гирд овард. он ҳамчун нерӯи бузурги сиёсӣ, созанда, бунёдкор ва пешбарандаи ҷомеа давоми 31 соли фаъолият барои рушди давлат, мустаҳкамнамоии пояҳои сиёсии он, пешрафти ҷомеа ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум корҳои назаррас анҷом додааст. маҳз бо кӯшишҳои пайгиронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар ҷумҳурӣ таъмину пойдор гардид. ҳадафу вазифаҳои ҳизб зери шиори барои пешрафт ва саодати халқи Тоҷикистон ба ободонии мамлакат нигаронида шуданд, гуфта шуд дар идомаи ин ҳамоиш. арҷгузорӣ ба хидматҳои аҳли илму адаб, маориф, ходимони давлативу ҷамъиятӣ дар меҳвари сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор гирифтааст ва дар солҳои соҳибистиқлолӣ мо шоҳиди садҳо ибтикорҳои шоиста дар ин арса гардидем. бахшида ба гиромидошти ҳофизи халқии Тоҷикистон шоир Саидалӣ Вализода дар шаҳри Душанбе ҳамоиш доир гардид. Саидалӣ Вализода яке аз шоирони мардумӣ аст ки то имрӯз дар хотираҳои мардум ба некӣ ёд мешавад. пайвандон, адибон ва дӯстдорони шеъру адаб ҳамеша бо эҳтирому самимият аз ин марди хоксору забардаст ёд мекунанд. дар муассисаи давлатии китобхонаи шаҳрӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ барои гиромидошт ва пост доштани осори пурғановати ӯ чорабинии хотирмон ҳамоиши адабӣ баргузор гардид. осори Саидалӣ Вализода на танҳо қисме аз таърихи адабиёти муосири тоҷик аст, балки оинаи аз зиндаи
زندگی اندیشه‌های انسانی و مهر و وفاداری خلق به فرهنگ میباشد. خوشبختانه امروز در کتابخانه به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی قرار داریم. اینجا تصمیم گرفتن که یک محفل بسیار زیبا برگزار نمایند و یک مینه‌داری خود را به اهل ایجاد این درگاه بیان می نمایم. میگویند که بزرگان را بزرگان زنده می دارند، بزرگان را بزرگان دیگر پاینده می دارند. یک جهان تشکر برای صمیمیت به پایانتان. امروز نیز پیوندان و دوستداران اشعاری با افتخار از زندگینامه شاعر، از راه و روش ایجادیش و از آن میراثی که برای ملت گذاشته است یادآور میشوند. آنهایی که آثار او را مطالعه میکنند در مییابند که سیدعلی ولیزاده پایه‌گذار مکتب ویژه سخنوری، ترغیبگر اخلاق حمیده و نگارنده احساسات ناب و صمیمی انسانی بود و محض همین ارزش‌ها امروز نیز باعث می‌گردند که نام او با احترام و افتخار ذکر شود. تشبوس مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در کتابخانه جمهوریوی به نام ابوالقاسم لاهوتی چهاربینی خاصه به افتخار 125 سالگی حافظ و شاعر خلق سیدعلی ولیزاده برگزار گردیده است و در این چهاربینی امروزه نیز شماره زیادی ادیبان، دوستداران اهل هنر اشتراک دارند و امیدوار هستیم که چهاربینی‌ها در چنین سطح در دوام سال جاری در جمهوری تاجیکستان باشکوه برگزار می‌گردند. اگر ما به تاریخ فعالیت علمی و ایجادی سیدعلی ولیزاده نظر افکنیم، استاد بی‌شبهه یکی از سیماهای برجسته و پرارزش ادبیات و صنعت تاجیک در عصر 20 به شمار می رود. قسمت فرهنگی نیز خیلی رنگارنگ برگزار گردید. در این بخش پارچه ها از اشعار سیدعلی ولیزاده سروده شد. این برنامه فرهنگی خاطر اشتراکچیان را شاد گردانیده از نو مهر و احترام به آثار شاعر را بیدار کرد. در شهر دوشنبه جنبست دور شهری آزمون جمهوریوی رسم‌ها در موضوع بخطری حرکت در راه برگزار شد. آزمون مذکور از سنه 15 نوامبر تا 10 دکبر سال روان در تمام مناطق کشور گذرانیده شد. همکارانمون از جریان قدردانی غالبان آزمون که از جانب شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه راه اندازی شد، گزارش آماده کردند. در رفت جنبست آزمون رسم‌ها که به خطر حرکت در راه نام گرفته بود، سردار شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، مسئولین سرایست معارف شهر دوشنبه، کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، راهبران مرکزهای کودکان و نورسان ناحیه‌های شهر دوشنبه، اینچنین اشتراکچیان آزمون و دیگر شخصان مسئول اشتراک و سخنرانی نمودند. باعث ذکر است که دور شهری آزمون به واسطه از جانب شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و ریاست معارف شهر دوشنبه از 1 تا 9 دکبر سال 2025 گذرانیده شده زیاده از 220 رسم به دور شهری آزمون پیشنهاد گردید. دستاندرکاران همایش مقصد اساسی آزمون مذکور را پیش از همه ترغیب و تشویق قاعده‌های حرکت در راه در بین کودکان و نورسان و پیشگیری حادثه‌های راه و نقلیات با اشتراک آنها، هوسمندگردانی مؤسسه‌های تعلیمی در آموزش قاعده‌های حرکت در راه معنیداد نمودند. بعد خلاصه اعضای حکمان 1 نفر سزاوار جای یکم، 2 نفر سزاوار جای دوم و 3 نفر خواننده سزاوار جای سوم گردیده با دیپلم سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی از جانب شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه قدردانی گردیدند. همزمان جهت سهمگذاری در تشکیل و برگزاری دور شهری آزمون مذکور 1 قطار کارمندان با سپاسنامه ریاست معارف شهر دوشنبه و شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه قدردانی گردیدند. چنین آزمون‌ها همساله از جانب شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در یکجایی با سرایست معارف شهر دوشنبه گذرانیده می شود. این تدبیر می تواند بهر پیشگیری حادثه‌های نقشی راه و نقلیات در بین خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی زمینه گذارد. در شهر دوشنبه مرحله نهایی مسابقه جمهوریوی اوید به فوتبال بین دهه‌ها، محله‌ها و جماعت‌های شهر و ناحیه‌های کشور آغاز گردید. مراسم رسمی گشوده‌شوی این چهاربینی ورزشی با اشتراک مسئولان ساحه ورزش، نمایندگان شهر و ناحیه‌ها و صدها دوستداران فوتبال برگزار شد. گزارش در این باره.
با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همدستی با فدراسیون فوتبال تاجیکستان مرحله نهایی مسابقه جمهوری اوید به فوتبال بین دهها، محله‌ها و جماعت‌های شهر و ناحیه‌های کشور آغاز گردید. مراسم رسمی گشوده‌شوی چوبینی ورزشی در میدانچه خرد ورزش‌های مرکزی با اشتراک مسئولین ساحه ورزش، نمایندگان شهر و ناحیه‌ها و صدها دوستداران فوتبال برگزار شد. ضمن افتتاح مسابقه رهبری کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار داشتند که چوبینی با تکرسی همکاری مقامات دولتی و فدراسیون فوتبال تاجیکستان عملی گردیده، مقصد از آن جلب هرچی بیشتر جوانان به طرز حیات سالم، تحکیم دوستی و همبستگی بین منطقه‌ها و دریافت چهره‌های نو در ساحه فوتبال میباشد. مسئولین ذکر کردند که چنین مسابقه‌ها برای جستجوی استعدادهای نو و رشد فوتبال محل اهمیتی مخصوص دارند. در روز اول مسابقه طبق جدول تنسیق شده 4 واخوری دور اول برگزار گردید و دسته‌های دوشنبه 1، ولایت مختار کوهستان بدخشان، خطلان 1، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری 1، دوشنبه 2، سوخت، خطلان 2 و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری 2 میان هم سبقت نمودند. بازی‌ها در فضای پرشور و هیجان ادامه کرد و مخلصان اظهار داشتند که رقابت دسته‌ها در این مرحله جالب‌تر و پرتماشابین بود، زیرا دسته‌ها برای راه یافتن به دور نهایی تلاشی دوچند نشان دادند. انتظار می‌رود که مرحله نهایی مسابقه روزهای نزدیک به انجام رسیده بهترین دسته جمهوری معین کرده شود. با جلب هیئت کارمندان ساحه تندرستی پایتخت چند است در نزد شرشره نوروزگاه شهر دوشنبه تمرین پگاهی روزی گذرانیده می شود. از صبح بروقت در این موضع زیبا طبیبان مؤسسه های طبی ریاست تندرستی شهر دوشنبه جمع آمده به ورزش صبحگاهی مشغول شدند. گزارش نوبتی در این باره. машқҳои пагоҳирӯзӣ ва пайваста обутоб додани бадан ҷисми касро аз ҳар гуна бемориҳо ҳифз менамояд ва шахс худро тануманду солим эҳсос менамояд. дар ин асос кормандони муассисаҳои тиббиву табобатии раёсати тандурустии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ҳамарӯза дастаҷамона варзиши бадан намуда ба ҳамагон тавсия медиҳанд ки бо ин шуғли манфиатовар мунтазам машғул шаванд. машқи ҷисмонии мунтазам солимиро кафолат медиҳад. аз ин лиҳоз раёсати тандурустии шаҳри душанбе ба ин масъала диққати ҷиддӣ дар асоси нақшачорабиниҳои худ машқҳои мунтазами пагоҳирӯзиро дар байни муассисаҳои тандурустии пойтахт ба роҳ мондааст. ин навбат субҳгоҳон чунин машқҳо дар назди шаршараи наврӯзгоҳи шаҳри душанбе бо иштироки табибони муассисаҳои тиббиву табобатии раёсати тандурустии шаҳри душанбе баргузор гардиданд. ин иқдом баҳри таъмини иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки 17 июли соли равон дар маҷлиси васеи кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон иброз намуданд доир гардид. маврид ба зикр аст ки машқҳои мазкур дар асоси нақшачорабиниҳои раёсати тандурустии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе мунтазам гузаронида мешаванд, зеро варзиш гаравии саломатӣ буда аз тарафи давлату ҳукумати мамлакат ба ин соҳаи муҳим ва тарбияи ҷисмонӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мешавад. мақсад аз гузаронидани машқҳои пагоҳирӯзӣ пеш аз ҳама ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим ба шумор меравад. بینندگان گرامی در همین جا نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی وقت به انجام میرسد. برنامه‌های دیگر تلویزیون دوشنبه ادامه دارند. خیر، پیروز و سعادتمند بمانید.